Ada orang sugih nangarannya Buas. Sidin tu kula arwah elemeleh lakinya Naomi. Pada suatu hari Rut baucap wan Naomi, "Ma, ulun parmisi hendak kapahumaan. Gasan ma ipi jalai nang batangkai, nang tagugur matantangan tukang katam. Pangerasa ulun, bubuhannya cagar membiarakan ulun melakuakan nang itu." "Ayuha, coba ay nakai. Tulak ya." ujar Naomi menyahut. Maka tulak Rut kepahumaan maipi ijalai mairingi bubuhan tukang katam. Kabalujuran inya tulak kepahumaan ampun Buas. Kadalawas datang Buas matan kota Betlehem, wan memberi salam lawan bubuhan tukang katam. "Mudahan bubuhan ikam ba untung batuah," ujarnya. "Amin. Mudahan Allah memberkahi pian jua," ujar bubuhan tukang katam menyahut. "Siapa bebinian tu?" ujar Buas betakun lawan mandurnya. "Inya orang Moab, nang hanya datang lawan Naomi, tumatan banua Moab," ujar mandur menyahut. "Inya minta izin lawan ulun, mairingi bebuhan tukang katam, maipi jalai nang tagugur. Tumatan baisukan, inya begawi tarus, hanyar haja, ampih gasan ba istirahat satumat di lampau," ujar mandur baucap pulang. "Ding, ikam maipi di sini haja lawan bubuhan tukang katamku nang bebinian. Kada usah ikam tulak maipi di pahumaan urang. Iringi haja bubuhan tukang katamku. Jangan jauh pada bubuhannya. Aku sudah menyuruh anak buahku nang lalakian, sakira bubuhannya kada mengganggu ikam. Amun ikam haus, ambil haja banyu di tajau-tajau nang sudah diisi oleh anak buahku," ujar Buas baucap lawan Rut. "Tuan, ulun ni orang asing. Kenapa pian baik banar lawan ulun?" ujar Rut baucap lawan Buas sambil sujud di hadapan Sidin. "Aku sudah mendengar kabar bahwa ikam ni bakti banar lawan umamin tuha ikam, imbah laki ikam meninggal. Aku dengar ikam meninggalkan kuitan lawan banua ikam, gasan bagana di sini lawan orang-orang nang ikam balum bapa Tuhan. Mudahan Allah membalas bakti ikam. Mudahan ikam diberkahi Allah, Tuhan nang kita sembah di Israel, lantaran ikam sudah datang mencari lindungannya," ujar Buas menyahuti si Rut. "Ulun himu lantaran pian baik banar lawan ulun. Biar ulun lain anak buah pian." ujar Rut baucap. "Ayuh hadingai, datang aja, kada usah basa supanan, makani haja, culupakan rotinya dalam cacapan nang ini," ujar Buas baucap lawan Rut, wayah hendak makan. Imbah itu makan naik Rut beimbai lawan bubuhan tukang katam. Buas jua memberi jalai nang babanam. Rut makan sampai kanyang. Imbah makan masih ada besisa. Imbah makan Rut tulak pulang maipi ijalai. "Amun inya maipi ijalai nang sudah berjarat, lihat akan aja. Jangan ditagur. Amun kawa, bubuhan ikam basing haja mencabut ikit-ikit matan nang sudah dijarat-jarat itu. Gugurakan sakira ada nang diipiinya," ujar Buas baucap lawan bubuhan tukang katamnya. Imbah Rut sudah tulak. Rut maipi ijalai di pahumaan sampai sanja. Imbah itu inya menapak-napak batang jalai itu. Sakalinya bakulihi kira-kira setengah balik. Imbah itu
Rut bulik kawadah mintuhanya di kota Bethlehem membawa kulihannya. Lalu menampayakan samunyaan kulihannya tu lawan uma mintuhanya. Lawan inya jua memberi lawan uma mintuhanya tu makanan nang kadakawa dihabisakannya wayah makan tadi. Di mana ikam bakulihan semunyaan ini? Di pahumaan siapa ikam bagawi hari ini? Mudahan Allah memberkahi orang nang berbuat baik lawan ikam tu. Ujar Naomi berucap, mana kuni Rut. Maka Rut mengisahakan lawan Naomi bahwa inya begawi di pahumaan ampun lalakian nangarannya Boas. Nak, orang tu kula parak lawan kita jua. Inya nang mustinya maharagu kita. Mudahan Allah memberkahi inya. Allah itu selalu menepati janjinya, baik lawan orang nang hidup atau lawan babuhannya nang sudah meninggal. Ujar Naomi lawan Rut. Ma, ujar orang tuh lawan ulun boleh aja tatarusan maipi jalai lawan bubuhan tukang katam sidin tuh sampai ampe musim katam. Ujar Rut berucap pulang. Hiih nakai. Ketimbang ikam begawi di pahumaan orang, bagusnya ikam begawi lawan babuhan tukang katam babinian di pahumaan Boas haja. Soalnya amun ikam begawi di pahumaan orang lain, takutannya ikam dingalihi orang. Ujar Naomi lawan Rut. Lantaran itu Rut tetap haja maipi ijalai di pahumaan ampun Boas sampai tuntung musim katam. Salawas musim katam, Rut bagana lawan uma mintuhanya.